mwana mpefuka karoba tiyari Ebyarigabo Paulo Njongobe project yebye Nyanza ngitandikiye mu mwaka gumwe oguhire aha kiro kikuru nkaba ntire mwe bye Nyanza 110 ndiye mwe bye Nyanza 520 naguzaho ebye Nyanza bye mitwara 2 bikaba bimezera mezi mushanju ndukoramo ebindi nimbukoresa nko kurya kw'abana konka kurigiriro kundebere ikiziba kuba kiri no kutimba pondizi zabyo kutimba na no kuyireberera konka hando muntu wanura ikebye nyanja eronte kukwata hakaba wanu ukoramo nabyo mbikuyamba nagurejo ngabe yahifu hata unashikanye nente mushanju izente burizoba nitwarada irita 20 nkora mwezo kwa fizi na naba amatega abantu kunywa Nurwezo nura entoje ndiyo ntembura kwenda ngo abantu bafune cyo kurya mwana mpefuka karoba